Stanoviću, kako vi mislite da će izgledati prvi čin, drugi, treći, četvrti? Ja mislim da će prvi čin izgleda da ćemo igrati sa jednim špicem, zato što mislim da bi bilo previše optimistično i previše rizično da se uđe u utakmicu sa dva špica, to pod broj 1, zato što mi smo možda jedina reprezentacija na svjetskom prvenstvu da igramo bez klasičnih bekova. Mi igramo bez klasičnih bekova. Kad igrate bez klasičnih bekova, kad igrate sa Kostićem, recimo ako bude sutra levo ili desno, Andrija Živković desno, taj prostor između tri centralna beka, to jest jednog levo, jednog desno, pa između ovih spoljnih igrača je jako veliki, stvara neviđene mogućnosti za odličnu kontru i to se nama i dešavalo ranije. To je jedna utakmica sutra jako rizična i po meni sutra ko dobije sredinu terena, bitku u sredini terena, taj dobija utakmicu, a mi smo inače korpulentni. Pričali smo neki dan da kod nas u momčine sve 1,88, 89, tu je dobar prekid i napadaš prekid i braniš prekid. Te dubinske lopte možemo da kupimo ono što ste vi rekli za ovog igrača iz Bajena. Iskoristimo konačno što smo najviša reprezentacija na prvenstvu. Ne znam da li smo najbolji, ali smo najizgodniji.